Anya Kemisha Raja Atie la kan lim pa dul pa bulu magete silam ikit gum dul e ne giti ki koy teach ma pat pat magete mu medio ge ke ko koy teach e ne kin giti mu kene tie ki koy wa kene gi bero boda pigi mu kene terum gate ko kere to bulu e goni wen nero mo meki tie ma pat pare yindi asa chalo dul mo meg wani watie gikeni nyo nero mo meg watie ni ya nyim bulu mo kene pego bet ma wi gu chung ku bet atis twale ige atema mo mi ko bet ateme pego bet cha wen mo ma ke beru ka konyo ki gen ma fonye ono beru ka teme ni lega me si abi ma ka dan ko lega lega wanwa chalo ta e no biru fon mangar chile no nge moni ma en mero ne ki ye la bolle ga chalo fon mete mu gati gi ye ni li kadi twin moni me ngwa ju bola bolle no adu gene in ne ka ko e ni woluto ko nyo dua ko lebo me pero ikin bulu totoale mete islam pien ker wa fot pero mo ko bul mu ken ma wa kede benni di xamaja ka ko mo nonge o bin o mo ken ki wa pien wan wa pe ka ko mo ken tie dul ma wa cha ni ki loni Muslim Youth Focus for Development ba wa totebe wa registering at district level so ke kenyo kin ma wan wa registering gen bere wa pero ka pu pe ke yo ma pat ma duo chikin ku pe e oni o winyu titi ne moni ni le moni ti o donyo di district ma romo konyo bulu magiti dul tu wa ada wan be wa tote te mo choyo gi mo me chwale bodi kundo ti kom jen mo wa chwalo ni be go neno wa to twal chalo juma pe gi mier kon mo bu ne chalo juma mier gi konji ti winyo bero ti gen go chi kane gi be chwalo chuma rego mo ma chuma rego ni go bero ka konyo dul bulu mati dul e oni ke bulu mu kene mo wa bene go be no ko ma chalo mo ki ma chuma rege ni kanen ke kero chene ma ki no ki yene bi konyo me twalo ti mu kene ni mo ti mo go mano mi be ka te me mano bulu mi be ka te me e no kero pero ngote neno bulu mati islamic yan onen bulu mu mo wen mi ala ala ko mo me ma ngi ma wa te kere kan do mo mi jo mu kene gum ngi ha che no kon mu kene be tie no wan be wa ko pien me wani ma ho dul mo ken o mi do lo ka wen kid gum ka chel ki Uganda wen o mi ni wen o do ma ro level ma me wa be level ma rom ki me ka jo mu kene ma ti district mo ne we ku do Abdallah Juma Jale anatie achungpe Muslim community e Greater North kopede atie machala ku King Bosco Uganda ke Kitgo Muslim District kiben atie machala ku King Kitgo Muslim District ke Uganda Muslim Supreme Councils ke UNICEF e program mamegi pimwa angwen mako bedo bibede Uganda ineno na machalo dano makubo kin dul mapat ene mabene kupe kibulu waneno ni at least mero wakon ko bulu machalo district leadership me ne ni bulu kubo ge go tiyo ge program makubedi tie ma UNICEF okelo ni mabe program magi kelo pi bulu ni pegi kelo pi bulu ba Islam ken ento ki kelo pi bulu
duju ma te Kitgum Bulu me Uganda ma miro go tigi program eni mabe makarne ete program pa Bulu ene UNICEF miro kubo UNICEF ka chel ke Uganda Muslim Supreme Councils ki miro kubo Bulu ilok madok lokom internet ma pere tek total pien ko be internet ene wego jamitine donc ko be Kitgum Muslim District ko katege tam ni mero ge mi kabedo maromo jolo center eni wego kon Bulu me couper e budlobo mo kene ma pat ma ko be go mi ot Matie Machalo, one of the sustainability me konyo Bulu we ko bin ko no ngech we bene ko no ko nen kidio me coupe e meno ke ken the leadership beno katege tam me mero go mi ko katege tam me konyo Bulu me katege work plan gin maromo konyo Bulu me miogi activities ma pat ma Bulu no te katimone me konyo ko Bulu ilok me romo kuboge ilok me tit ma mege idoko bene bona ni meroge kilobing kilok bene ke the district leadership kilok bene ke different NGOs menene ke konyo ko Bulu meneno kiro Bulu mero coupe kede we Bulu bene go non kon ma akibot district leadership ka chel ki NGOs we ko kon center eni makobediti mage chako pi Bulu ni kibene go nene meroge mi tambo Bulu we Bulu tiki program makobediti pa government ma program eni konyo Bulu konyo dane roma pat chalo no saf chalo nad PRDP ki loan schemes makobedi government o katik pareni we at least Bulu bet ki kero me tiki program eni nyome go office ma megeni yo mabe go ner beni Bulu mero kati mago ner kimme raeli moma nono as membership me sustaining the center wako kon kidio me go center me go ngata go center kime tiyo je mogo mano lupe kime go ki ngongo ki annual subscriptions kinana beni ngemuaka ki muaka Bulu bene go ner ni ke cholo gin magelone annual subscription they will madit will mo manok elibachiel elibario mano peromo mi luormo bot Bulu mo mecholo gini kibene district leadership go advising Bulu me registering ana CBOs pien ana CBOs community based organizations ka Bulu go registering we go lobbying mabe me no kon keyboard district leadership me no kon keyboard NGOs me no kon keyboard dul ma pat nene meeting period tech Bulu mero bet kare quarterly mero they should meet as they are now designed what time mero give change chabit mager wate we ginen some of the resolution ginen some of the strategies ngoma mero gin go team we go kongi ki bene agigine dong ene go tamoni bene ka Bulu romo incorporating their budgets ke district the youth council budget we at least o kongi meneno lok mogo mekelo yo mogo me maromo konyo ge megwo hogi center ene mo asho go encouraging Bulu menene giti lokom lok madog lokom pu PNP is a prerequisite man tamano nok matamoni mirami Machalo one of the leadership nyola tela Matie Kitgum Muslim District mo kade me mione bot Bulu work center ma megede ma be center eni tipi dano we Bulu o weng me Kitgum pe dul pa Islam ken walego Bulu mergo tigi center eni ma be wa ko kongi me kubokingi mantaman no atamani anafoyo pilubana kilobona anafoyo mate papa we corna ba bana papa we corna yo bana papa we corna